kurugayo ekongera abashomesa ba sayansi etyo ekabora kongera aba arts Samson Kahima omutulaje owa Chambuba Sel omurkabstie Masheruka Town Council mu district ya Shema kandi obwahati orukushomesa abaana enshoberwa yagira ngu ejenshonga eriyo negaruza munonga obwegese enyuma jumingire kaba contradiction shemerire kuba nekanisiwa netegekanisiwa buri muntu natunga umushahara gwashemire kuba natunga uko mwedi buganura abandi bantu uwa arts no wa science bona ntubenga kandi hati umwenu roya no muyaka yatashomere arts ababa social administrators inubiye ajonho yasimira ministry y'obwegese kushanga ngu hati ecyayorokerire ecyo kwegesa abana emyoga nikiteba kurungi na program za government eziruho nkeze myoga masiko nyine mingi munonga hakari karishema ukanere bekane ne tunga cyite cy'umunyankore skills z'umwana talents yerekirire kumanya umwana na basakwekorera ki kugira umbwenge bwo buhango so ningira ngo system yakubire yagumizamo iri kuza kuyayambere stagnation y'ibyo gisito nitembere tukoraba munimbe munonga abo kubana inyenyenka tine ndizo we no kubasa kumpera ningo kubasa kureba ngo mu family kurango nyine mukono kubasa kunyamba reka nyemerere nyenka kandi nangwa nishe bacoroho Mr. Kahima naza kwata abana banje kabane nabwe turyo mumbera mbika twine noreba nembere ziturumu norane kizo kiturumu tukabantorara mu gihe cyo kizo cyo kwenda kututera no kireba hwarubazi twine nacyombe cyungwamo twine biyamba ubone mbera yone rukubi no hareba nembera niyo kisane cyo kuturebamo taruhembera yone iturumwe nungi twine Beti Kahima yagira ngu enshonga zona kurigirira omukuchondoza okubari gukora nizikomoka aha kushanga ngu abashija barekurire abacyara obuzunanuzibwa abashija bari nkabo bakabira no mamanyango kunywa marwa cyo kikuru tugumhero bwense konko kwa kushomesa umwana we yamushomesanya sana we yamumbere wo mugasho nabasakuru bo mumbere zarimo songira ngo abashija bakwatanisa n'abakazi babo babase kushomesa abana babo irrespective of sex of gender akorumeka ngo washomesa ubushomesi yanga bintekateka ngo ababikatugire bashoma bakahirwa bakaheza nka bakaza Natasha after the secondary school bija kugira umugashobo yihanga nugomba kuba gutekateka kuza kuyama nundabo umwana shome abeje nawe acontributing ahihanga yahereza ngo kubura umweji atura aine kiroto we Judith nuwahereza kandi ubwahati ariyo nayeshunga okuza aha university we nagira ngu omwana tine chwera ashemerire kureba ekererezi aha kuba ebyari kurabamo ni byinshi nyechukunyu gisa kinyigisa kugira ngo nanye kindashome naheza abarabari yo mumbera imbinke zaje zimbendumu nanye mbase kuba yamba no kugera mutuma gwihanga gasha kwa Gerard Tugume omurishema